Ka Jaintia National Council Central Executive Committee hau kerwo lengbau Presiden Umar Sambor Milingdo kan penlong da kejinga kira lama yong ne Black Flag Rally ha kene kan riu terik leber ha kli riat East Giant Hills District ban persyak jur ya ka railway ka bertemu ban wanra hari Jaintia. Presiden ka JNC ulaong imat ka sorkar kam syam yu por ban pe ya ki jingtho bat na ka liang jong ka sengru kam kwa shu ban shupen pau ya kanu ka sur leng ba kilat pathai khubor ha ka jingya de bat ka railway bat kan sedang no da ki jingya ki kani ka rally kan sedang najan ka school Holy Family English School Klirian bat on penkut hadu ha office UDC bat ru kan don ka jingya lang balingkot hakmat umot dur uwo kyang nang ba. Kumta ka JNC kala khot wer ya baro ki nong shong shnong ka Jaintia na du ki long kmi long kpa bat sam la shin rang bat kenthei kham tam ki seng bhalang ban wan shim benta ha ka te ka rally haden wana kalian ke sorkar da permit yang go ya kani ke isu railway yo ibu ke sorkar na klamche na kalian UCM atau ya ka railway ke bertemu wan ra apa bernihat ada pendong ke sorkar India depan Bengal dan dihap bau pendong dengan kita ke skim. Tapi jing temu yang ke sarkar kata atau wanra ya kini ke railway apa East Giant Hills District hadu headquarter hakliriat. Te i kam keseng ni kesengi ke citerik yang benaima cara pesan dia ucong ya ke Central Executive Committee ke wajahan ke yang i. Perkat halar kini ke jing temu yang ke sarkar hejing sekiat. Nadu ke sengi ke wanengkong wa ke sarkar dapan pau go wa em go ke jitmu wa wanra ya ke railway cepo East Giant Hills District i na kalian ke Jaintia National Council demi ichikmat wa percha ya ke ni ke jitmu yang ke sarkar ju ya chemile wa minister in charge yang ke MDA wa man la lokal MDA yang i usar Karmen Chela wa pun pau ya ke ni ke jing percha ke yang i dan ni ke sengi ke JNC CC da ke Bigesur da rai go wa i bungkwa de yu percak ya gani ka railway do lengba kilat pathai khubor hendrai de chimi ya ka rairang ba wa ha kani ka nruterik yang uniu penai na kalian ka JNC da penman go ya ka Black Flag Rally hani apa so clear kam chibenta wa penpau ya ka sarkar wa i percai ya gani ka jingtmu ka yang ka wa wanra ya gani ka railway cepo kani ka distrik ke yang i dan dia cepat ke ni ke headquarter ke yang i kawaan ke jingtemu yang ke ni ke Black Flag Rally tak upung kemo yang sacisen yang ke ni ke sarkar jela ke yang i ya kimat kijura kiwa ke sen de depan sang tropai ba ga ke ni ke sengi kiwa de dep lengba ka Safe Jaintia Mission dan kalian ke yang kamu presiden rangba yang ke Jaintia National Council khudber ayepi ki Prado ki prasnam ki yongi khamtam ki prasen bhalang ki wada mi chekmat wo percha e gani ka jingtmu yang ka sarkar wo wanra ya ka railway cha gani ka district ki yongi wo wan pi ha ka tai ka sengi ha kan ruterik wo penyu sekiat pi wo pi percha sekiat pi ya gani ka jingtmu yang ka sarkar ya gani ka rally penman ban i ka po cleariat usdang ya ka na do na gate system pun ku di ka hadu ha DC office berhadir ni teh dalam kejingilang kawalengkot hakmat mod yang wok yang nangba terkerpat le yang kinong song yang ke East Jaintia Hill District bat kamjo le yang ke Jaintia Hill ro ko wi wo sno bhapi wo wan wo e ke jing kerchan ke yang pi ya ke sen kenang wa ke ni ke jing percha ke yang i yo man go ke wajok ne ba hadu wo man hadu kat ni i hi kam ke district le ne kam ke Jaintia hi wo pusnya am kami ya ke railway IMI cibon kinong rim hawa percaya ya kini ke railway ya kini kinong rim kiwa i kam ke sen da emi ha jing itu percaya kini ke railway da pun senyawi ha kata ke rally da karpa di pi kinong chong kiwa maya ke yang i kiwa em ke jing senyaw kia kiwa em ke jing senyaw dap ram ne benta ke ri wa ke jang bru ke yang i o senyaw ha pi wan mi cha kini ke Black Flag Rally yang ke sen kenang wa kini ke rally yang ke sen ya man ke rally ke wajok ke rally ke wa penduk tiap penduk dem ya kini kinong mikmat ki yang i te sachisem khudber pi bosnya bhapi wan kerchan ye i ne benta ka paten yang keri ne benta ka manren yang keri wa ka jai pro ko yang i khuble chibon chejarno